15 de agosto, día de la Fundación de Asunción. Paraguay, Chetabaguazú. Ojaí, David Galeano Olivera. Ja, Paraguay, peina onguajema ne aramboty Chetabaguazú. Araponaite, voijo que pu javi apameme nemomaitei. Cuarajeo yupi, omimbio yayay, ha ojesape ibaga jovi. Ibitu kangi ituruñe emekatu negueno xixi. Tajio paixagua ijivotimime nembojeguapa. Pytangy monotĩ sa'yju iñasãitapére ombohetia'e ñanderesakuéra ha ombohory ñane korasõ. Ha Paraguay chetava porã mávako oimo'ãta peichaite peve neporãiteha. Ha Paraguay papo ára jasypoapy iko'ẽrory guirami oveve ha isaraki oparupirei. Ojupi, oguejy, ou ha oho ipuraheimi ndéve omog̃uahẽ ne arambotýre. Amove katu jepive osyry ha petujeitére ysyryguasu nderéra oraháva. Ha nde'ypy guive oikuaa porãva ne rembiasakue. Ha'éngo ohecha mba'éicha peve rekakuaa ha rejepyso. Upéicha avei upe osyryhágui ohechakuaa ndereko tuja, ndereko pyahu. Ha'éngo ohecha ogatujami ha ogaita pyahu opu'ãva ohóvo. Yvate ojupíva ohupytységui ñanderu renda. Ha Paraguay ndeichagua ndaipóri ko yvy apére tavaporãite. Ha Paraguay kuña kuimba'e mitãkakuaa ha opavavete ndepype roikóva ko araporãitépe oreaguarapa ha rosapukái ko ápe hapépe neporãiteha. Upéicha avei Tupãsy Maria ñandesyguasu ndereko ipovýpe ha nesãmbyhy takate'ỹpópe tape añeteguáre ikatu hag̃uáicha nemembýmaimáva nembotuichave nemongakuaa ha nderupi yvate ha ko'ẽre tanerenyhẽ tesãi ha torýgui. Ha Paraguay péina og̃uahẽ ne aramboty Chetabaguazú.